салом. Салом забономӯзи гиромӣ. Салом он касе ки алоқаманд ва ҳаводори забони хориҷӣ ҳастӣ. Hello everyone and welcome to my channel. Welcome, welcome and welcome. How is it going? How are you? Are you okay? Okay, let's go. خب دوستان گرامی، درسی 37 است از سلسله درس های زبان انگلیسی در 99 روز. English in 99 days. Conversation 22. مکالمه 22. Phone call at work. یعنی موضوع مکالمه امروزه یا همون سرلوحه مکالمه امروزه phone call at work یعنی زنگ تلفن در جای کار. زنگ تلفن در جای کار یا که همون صحبت تلفنی در مثلا جای کار. خب در این گفتگو روشن همراه رفایده است. رفایده در اینجا رفایده زنگ زده ایستاده است، اگرچنده که یکم روشن جواب میدهد، اما همچون چخیلی گفتیم زنگ تلفن است، در زنگ تلفن رفایده زنگ زده است. رفایده زنگ میزند، روشن تلفن رو میبردارد و میگه که hello. خب وقتی تلفن رو میبردارد یا اینکه لبای میگوی یا سلام میگوی، مثلا یکم چی جواب میدی. تلفن رو برداشته و گفت که hello و رفایده در جواب گفت که hi is روشن there please. is روشن there please. رفایده گفت که سلام، آیا لطفا اونجا روشن است؟ اونجا روشن است یعنی اونجا میگیم مثلا در تاجیکی نمیگیم که اونجا روشن است. وقتی که زنگ میزنه میگیم که سلام روشن است. روشن است یعنی که با کسی که من صحبت دارم اون روشن است، لطفاً بگوید، یا که معذرت روشن است. خب در جواب روشن میگه که yes who's calling. yes who's calling. yes who's calling یعنی این who's در اصل who is است. who is. yes بله و میگه که بله کی است زنگ زده است. کی است زنگ زده است. who is calling کی زنگ زده است. یعنی وقتی که در توجیهی میگن کی زنگ زده است یا کی میپرسد. کی میپرسد کی زنگ زده است. خب رفایده میگه که رفایده. رفایده بعدا روشن میگه که one moment please. one moment please. این چخیلی گفتیم در جای کار که هسته، مثلا وقتی که یک نفر زنگ میزند، مثلا زنگ تلفن آمد و من تلفن رو برداشتم در جای کار سرکار که هستیم، یعنی تلفن رو برداشتم و گفتم که سلام hello. از اون طرف گفتن که hi is روشن there please. بعدا من جواب دادم yes who is calling. yes who is calling. who is calling. بعدا وقتی که اون طرف گفت که رفایده، بعدا من شاید که یکم کارم برام یکم چی برام مثلا در جای کار که هستم میگم که one moment please. one moment please و تلفن رو میگذارم. one moment please. one moment please. one moment please یعنی چی میشود؟ یعنی لطفاً یک دقیقه. لطفاً یک دقیقه. خب مومنت لحظه میشود، اما در توجیه میگیم لطفاً یک لحظه. خب یک لحظه میگیم، یک دقیقه یا که یک لحظه. لطفاً یک لحظه. و یک کمی میگذره چیز رفایده از اون طرف میگه اوکی و یک کمی میگذره باز همون روشن خودش دیگر تلفن وقتی که شاید که بیکار میشه یا یک چی میشه تلفن میگیرد میگه hello. یعنی چرا علامت سوال میده؟ یعنی hello یعنی مقصد که حالا هم همینجا هستین، یعنی همینجا باشین، من بیکار شدم، میتونیم که گپ زنیم. hello یعنی سلام. سلام سلام. خب و در جواب hello روشن رفایده گفت hi روشن it's رفایده یعنی
салом равшан ин руфайда аст. хоб ва равшан дар ҷавоб гуфт ки ҳай руфайда, салом руфайда. ва руфайда мегӯяд ки what are you doing now, what are you doing now, what are you doing now, яъне чикор кардасти ҳозир, чикор кардасти ҳозир. руфайда кира мега? равшана мега. чикор кардасти ҳозир, чикор кардасти ҳозир. ва равшан мегӯяд ки I am working, 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 яъне ман кор кардастам. ва руфайда мегӯяд ки are you busy, are you busy, are you busy, are you busy мешавад ту машғул ҳастӣ, ту машғул ҳастӣ, яъне ки машғули коре ҳастӣ, банд ҳастӣ, банд ҳастӣ, машғул ҳастӣ ва коре банд ҳастӣ. равшан мегӯяд ки yes, it's been really busy here all day. мегӯяд ки бале, бале яъне он бале ҳамон ман машғул ҳастам. It's been really busy яъне имрӯз хеле рӯзи серкор буд, имрӯз хеле рӯзи серкор буд. all day, all day яъне тамоми рӯз, all day тамоми рӯз яъне аз субҳ то бегоҳ масалан. all day, all day яъне тамоми рӯз. хоб яъне ки дар тоҷикӣ мегӯем вақте як кас мепурсад ки машғул ҳастӣ, мегӯем бале бале машғул ҳастам, имрӯз хеле коромон зиёд аст, имрӯз хеле коромон зиёд аст, аз саҳар то бегаҳ серкор ҳастем. хоб ва руфайда мегӯяд ки what time do you get off of work, what time do you get off of work, яъне ки кай кори ту тамом мешавад. ба лаҳҷаи худмон тарҷума кунем. кай кори ту тамом мешавад, соати чанд аз кор фориғ мешавӣ, яъне кору тамом мешавад. ки гуфт? руфайда гуфт. руфайда ки гуфт? ҳозир як лаҳза. хоб чӣ гап шуд? хоб дар инҷа руфайда гуфт ки what time do you get off of work, яъне кай аз кор фориғ мешавӣ ё ки кай мегӯем коротон тамом мешавад. баъдан равшан гуфт ки 8:30 pm, 8:30 pm, 8 pm, яъне соати 8 бегоҳӣ, соати 8 бегоҳӣ pm аз нисфи рӯзӣ мегӯем ки то соати 11:59 шаба дар назар дорад. 8:30 pm, соати 8:30. руфайда мегӯяд ки I will call you back after 8:30 pm. 8:30 pm мешавад бигем, ё ки мегӯем ки 8:30 pm, 8:30 pm, яъне соати 8:30 мешавад бигем ки соати 8:30 ва соати 8:30. I will call you back after 8:30, соати 8:30 pm, соати 8:30 бегаҳ. равшан мегӯяд ки окей, яъне хуб. ва руфайда мегӯяд ки бай бай, яъне ки бай бай яъне хайр. хоб вақте ки руфайда гуфт бай бай ва дар ҷавоб равшан низ мегӯяд ки бай. акнун онҳо яъне як суҳбати телефоние буд дар ҷои кор масалан, ва иттифоқ карданд ки баъд аз соати 8:30 дар тамос мешем, боз гуфте чи бо гап мезанем. хоб фикр мекунам ки як муколамаи хеле хубу муфиде ҳаст ва касе инра аз бар кунад, яъне ки аз ёд кунад, хеле дар бигем ки омӯхтани забони англисиш хеле кӯмаки хубе мекунад. хоб, thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Okay, thank you so much. تو در سوی نوبتی خدا نگهدار، موفق و مؤید و سلامت باشین. چخیلی که گفتم لطفاً ابونه شدن فراموش نکنین، لایک گذاشتن فراموش نکنین. این یک دستگیری از جانب شما است برای ما. تو در سوی نوبتی خدا نگهدار. بای بای. Goodbye.